Ese wabuze ko muri iri joro amakarita y'isibaniro ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ashobora kuba ari guhindurirwa ishusho mu buryo bwa burundu. Amakuru mashya ari gucicikana mu nzego z'ubutasi n'umutekano aravuga ko ingabo z'u Rwanda RDF ziri kwiga mu buryo bwimbitse uburyo bwo kugaba ibitero byo mu rwego rwo hejuru cyane bizwi nka precision strikes ku mutwe wa FDLR n'ihuriro ry'imitwe bafatanyije ihungabanya umutekano w'akarere ikorera mu burasirazuba bwa Kongo no mu Burundi. Ese niba Kinshasa imaze imyaka ihakana yivuye inyuma ko itagikorana na FDLR kuki ibitero simusiga bishobora guhindura ikibazo cya politike n'igisirikare hagati y'igisirikare cya Congo FARDC n'abari abarwanyi. Guma hamwe nanjye muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu mizi y'iri banga ry'igisirikare no gusesengura ingaruka zikomeye iyi strategy nshya ishobora kugira ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Reka duhere ku ishusho ry'iyi nkuru itugezeho kandi ifite ubukana bukomeye cyane. Raporo z'abasesenguzi b'ibya gisirikare ziri kugaragaza ko RDF idashaka kwinjira mu ntambara yo kurasana mu buryo bwa gakondo cyangwa kohereza ibitero bigari by'ingabo nyinshi ku butaka gusa, ahubwo ko ikintu kinini kiri gushyirwaho gukora ari ukureba uburyo hakoreshwa ibitero bimwe bita precision strikes cyangwa surgical strikes mu cyongereza. Ibi ni ibitero bigabwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo hejuru cyane, rikaba rikoresha utudege tutagira abapilote drones, misile ziyoborwa na satellite cyangwa GPS cyangwa imitwe y'ingabo zidasanzwe special forces. Bikarasa by'umwihariko ku birindiro by'abayobozi bakuru ba FDLR, ububiko bwabo bw'intwaro cyangwa ibyuma byabo by'itumanaho bidasabye ko hagira abaturage b'abasivile babigenderamo cyangwa ngo hagire ibikorwa remezo byangirika ibyo ari byo byose. Ibi bavugwa mu gihe ibintu bikomeje gufatira intera mu burasirazuba bwa Kongo no mu Burundi, aho ibikorwa by'amatsinda yitwaje intwaro bikomeje gukorwa mu buryo buziguye kandi bugendeye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Gukoresha precision strikes rero na mayeri akomeye cyane ari mu buhanga buhambaye kuko bigabanya ikiguzi cy'intambara ariko bigatanga ubutumwa bukomeye ku banzi ko aho waba wihishe hose, yaba mu mashyamba ya Masisi cyangwa mu misozi ihana imbibi n'u Burundi, ubutasi buhora bukureba kandi ikoranabuhanga rishobora kukugeraho buri segonda. Nyamara kandi nubwo bimeze bityo, abasesenguzi b'ibya gisirikare n'abari imigendekere y'umutekano basobanura ko iyo operasiyo atari ikintu cyoroshye gukora. Isaba ubuhanga n'ubutasi bukora mu bwitonzi bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Kubera iki? Ikibazo kinini kiri mu gihari cyangwa kiri muri iyi ntambara ni kimwe: kwivanga no kubana mu birindiro bimwe hagati ya FDLR n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Imyaka igiye kuba myinshi, raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zitandukanye, ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga bagaragaza ko abayobozi n'abarwanyi ba FDLR bakambitse, basangira, bakorana ibikorwa by'itumanaho ndetse baganira umugambi w'intambara n'ingabo za FARDC mu birindiro byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ibi kandi bikivanga cyangwa uku kwivanga cyangwa kubana ku ruziga rumwe rw'ibirindiro, no kuvuga kubana ahantu hamwe, bibyara ikibazo gikomeye cyane mu bya gisirikare bita operational complexity. Uko kugaba igitero cya precision strike kuri komanda wa FDLR ukanze buto ya misile cyangwa drone biba bisaba gukora ibibazo by'imibare n'ubutasi bihambaye kugira ngo igitero kirinde kwica ingabo za FARDC zaba ziri kumwe nawe muri ibyo birindiro cyangwa mu kigo cya gisirikare. Kwavanze rero bikaba bigira abarwanyi ba FDLR nkabikinze nyuma y'ingabo za leta ku buryo ibitero byabageraho byakurira intambara nini y'ibihugu. Ariko hano niho haza ubwenge bwa strategy y'ibi bitero bivugwa. Abasesenguzi baravuga ko nubwo iki kibazo cyo kwivanga kigoye, igitekerezo nyirizina cyo gutangaza ko RDF iri kwiga ibitero bya precision strikes cyangwa kubishyira mu bikorwa gifite undi mumaro uhambaye cyane: n'ubugenzuzi cyangwa gukoma mu nkokora abo barwanyi ba FDLR.
zirikana neza ko leta ya Kinshasa ikunda kugaragara mu nama mpuzamahanga no mu binyamakuru ikarahira ivuga ko nta mikoranire n'imwe igira n'umutwe wa FDLR. Hakaba ubwo banavuga ko uyu mutwe nta ngufu gifite cyangwa ko utabaho muri urwo rwego rwo hejuru kuko bikunze gushyirwa mu majwi n'ingabo z'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda n'amaraporo menshi agiye atandukanye. Iyo witegereje igitekerezo neza ubona ko ibitero nk'ibi bibangamira cyane ingabo za Kongo kuko bishyira Kinshasa ku giti cyo gukemura ikibazo ku ngufu. Niba abarwanyi ba FDLR bamenywe neza hifashishwa ubutasi bukomeye bwa satellite ndetse n'abari ku butaka no kuvuga positive identification, abasesenguzi banzura ko ibitero byo kubarasa bishobora guhabwa uburenganzira bidasubirwaho. Ibi rero bizatera ubwoba bwinshi ingabo za FARDC kugira ngo birinde kuba bakwibasirwa n'ibyo bitero. No kuvuga ngo abasirikare ba FARDC bazasabwa kwitaza guhunga cyangwa kwirukana FDLR mu birindiro byabo kugira ngo batagerwaho n'inkongi y'ibyo bitero bisatura ibirindiro bya FDLR. Mu rurimi rwa politike ibizafasha gusenya ryabanga ry'imikoranire no gushyira ku karubanda ukuri ko FARDC niba idashaka gupfana na FDLR igomba kwitandukanya nayo, no kuba igomba kwitandukanya nayo mu maguru mashya. Kugira ngo twumve impamvu ibintu biremereye tugomba gusubira mu mizi y'amateka. Umutwe wa FDLR ukomoka mu basirikare ba ex-FARI n'intera hamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 nyuma bahungira mu mashyamba ya Kongo. Uyu mutwe umaze imyaka 30 uhungabanya akarere gusa, usahura amabuye y'agaciro, uhohotera abaturage bo muri Kongo kandi ntiwigeze uri ku mugambi wawo wa mbere wo gusenya leta y'u Rwanda no kugarura ingengabitekerezo y'amacakubiri ndetse no kwica ng'abatutsi basize batishe. Ikindi gikomeye kurusha ibindi muri raporo nshya nuko hatavugwa uburasirazuba bwa Kongo gusa ahubwo hongerwamo n'izina ry'u Burundi. Mu bihe bya vuba aha umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wagiye uzamo urujijo rukomeye bishingiye ku bibazo by'umutekano n'ingabo zoherejwe na Gitega ku rurimi rw'intambara gukorana na leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kubona RDF iri kwiga ku bitero bishobora no kugira mu mitwe ifatanyije na FDLR cyangwa ishamikiye ku bikorwa bibera hafi y'imbibi z'u Burundi bigaragaza ko ubuyobozi bw'u Rwanda budashaka kurebera aho imitwe yitwaje intwaro yisuganyiriza yaba irimo guturuka mu burengerazuba bwa Kongo cyangwa amajyepfo yerekeye imipaka ihuriweho n'akarere, ubwo ndavuga ku ruhande rw'u Burundi. Tugara ku musozo ubu busesenguzi bwihuse ikibazo cy'ingenzi abantu benshi bibaza ni iki ku cy'u Rwanda cyangwa akarere k'ibiyaga bigari kadasinzira kubera abari muri aya mashyamba. Abasesenguzi bagaragaza neza ko gusenya no kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yashinze imizi mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba yarakoranye agatsiko gakomeye n'inzego zimwe na zimwe za gisirikare ariwo mutima n'ishingiro ryo kugarura umutekano uzira amakemwa ndetse umutekano urambye mu karere k'ibiyaga bigari. Iki gice cy'isi rero kikaba gikize ku bukungu bukomeye cyane. Rero kugira ngo ibibazo bibe byakemuka bikaba bisaba ikintu gikomeye cyane, kuva ku mabuye y'agaciro kugeza ku bucuruzi bwagutse bwahoze buhuza ibihugu bya EAC na SADC, imihanda n'imishinga ibikorwa remezo ihuza ibiyaga bigari isaba amahoro kugira ngo yungukire abaturage barenga miliyoni 100 bahatuye. Mu gihe cyose FDLR n'ihuriro ry'izindi nyeshyamba bakomeje kubaho, iterambere ry'ubukungu riri mu kaga, abaturage bahora mu nkambi z'impunzi, ubucuruzi bw'amagendu nibwo bwiganza n'imisoro igendera mu mifuka y'ingabo zitazwi mu magambo y'akajagari k'intambara, strategy yo gukoresha ibitero bikumira hakiri kare, precision strikes. Rero ntabwo ari ingufu ziraho gusa ahubwo n'urufunguzo rw'abari urukuta ruza umutekano ku baturage ngo babone igihe cyo gukora ku bukungu bwabo ndetse no kugira ngo aka karere gatera imbere.
Ibi byose rero bikaba bituganisha ku iherezo ry'ubusesenguzi bwacu bwa none, raporo zerekeye iterambere magingaya aho ingabo z'u Rwanda ziri kuza gusesengura mu mizi ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryo hejuru ryo kurasa ku birindiro bya FDLR utagombye gukora urugamba rusanzwe rwa gakondo. Biragaragaza impinduka zidasanzwe muri uyu mukino ukomeye cyane wa Geopolitics ndetse n'intambara ikomeje kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Ese wowe ubikurikira urabibona ute? Ese urabona Kinshasa izemera kureka iyi mikoranire ivugwa na FDLR kugira ngo ingabo zayo zirinde gushira cyangwa zirinde gushira? Ese precision strikes niryo herezo nyakuri ryarangiza bwa burundu imitwe itwaje intwaro ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Congo? Ariko igitekerezo cyawe muri comment aho hasi ugaragaza uburyo ubona ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo n'umutekano w'akarere kacu, kandi ntibibagirwe gukora like, share kuri iyi nkuru kugira ngo igere ku bantu benshi, ndetse no gukanda subscribe cyangwa kunzogera kugira ngo ujye wa mbere mu kubona amakuru acukumbuye n'ubusesenguzi ku karere k'ibiyaga bigari ndetse n'izi ntambara na politike bikomeje kuranga akarere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Uburasirazuba. Turi kumwe kugeza mu makuru ya mukanya ngiye kukugezaho, bana nanjye.